салому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. иштироки раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ. кишти тирамоҳӣ назар ба баҳорӣ афзалтар аст. ҳолати иҷрои кишти тирамоҳӣ дар шаҳру ноҳияҳо дар кадом сатҳ қарор дорад? шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаи шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ҷаласаи 13-уми пленарии ассамблеяи мазкур ки дар шакли видеоконференсия баргузор шуд, иштирок намуданд. дар ҷараёни кори ин ҷаласаҳо дар қатори масъалаҳои ташкилӣ, натиҷаҳои тадбирҳо оид ба амалигардонии афзалиятҳои раёсати Федератсияи Россия дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар соли 2020, вазъият дар минтақаи зери масъулияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва чораҳои муқовимат ба таҳдиду хатарҳо ба амнияти дастаҷамъӣ, лоиҳаи санадҳои қонунгузорӣ намунавӣ ва тавсияҳо оид ба масъалаҳои мудофиа ва амният, ҷараёни имплементатсияи меъёрҳои санадҳои қонунгузории намунавӣ дар қонунгузории миллии давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, лоиҳаи барномаи фаъолияти ассамблеяи парламентии созмони амнияти дастаҷамъӣ оид ба наздикшавӣ ва ҳамгироии қонунгузории миллӣ, давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ барои солҳои 2021-2025 ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияти ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаи ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ суханронӣ намуда, бо дар назардошти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар соли 2021 пешниҳод карданд ки ҷаласаи навбатии ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ нимсолаи 1 соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир карда шавад. иштирокчиёни ҷаласа пешниҳодро якдилона қабул карданд. аз рӯи масъалаҳои дигари муҳокимашуда қарорҳои дахалдор қабул гардиданд. имрӯз ҷаласаи 19-уми сарони ҳукуматҳо, сарвазирони кишварҳои узв ва нозирони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай тариқи видеоконференс баргузор гардид. дар кори ҷаласа сарвазири мамлакат Қоҳира Расулзода низ иштирок ва суханронӣ намуд. ҷонибҳо аввалан оид ба масъалаи пешгирӣ ва муолиҷаи гирифторони бемории сироятӣ COVID-19 фикру мулоҳизаҳои судманд карда, фаъолияти дастаҷамъона ва мубдаи таҷрибаи якдигарро дар ин давра зарур шумориданд. ҳамчунин дар ҷаласа вазъи ҳамкориҳо дар соҳаҳои ҳамлу нақл, роҳу коммуникатсия, энергетика, тандурустӣ, маориф ва амният мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. сарвазири мамлакат таъкид намуд ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба сатҳи сифаттанав расонидани ҳамкориҳо бо кишварҳои аъзо ва нозири созмони ҳамкории Шанхай ҳавасмандӣ зоҳир гардида, пайваста дар ин самт чораҳои мушаххас андешида мешавад. дар охири кори ҷаласа дар доираи фаъолияти минбаъдаи созмони ҳамкории Шанхай қарорҳои дахалдор қабул карда шуд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Деваштич пас аз ҷамъоварии картошка кишти тирамоҳӣ ғалладонагиҳо бароҳ монда шуд. соли равон тибқи нақша дар ноҳия дар 7900 гектар зироати тирамоҳӣ кишт карда мешавад. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштич. кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Деваштич кишти тирамоҳии ғалладонагиҳоро вусъати тоза бахшиданд. бо истифода аз рӯзҳои мусоид, захираи тухмии ғалладонагиҳои серҳосил ва қувваи трактору мошиналоти муосири шудгору кишкунанда то ин муддат дар майдони зиёда аз 7000 гектар кишти бо баракати гандум ҷалб гузаронида шудааст. дар ин ҷабҳа саҳми коргарону иҷоракорони кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии инфиродии оилавии ҷамоатҳои деҳоти ғазантарак, муҷун, яхтан, ваҳдат ба номи Исмоили Сомонӣ ва Далёни Боло назаррас арзиёбӣ карда мешавад. коргарону иҷоракорони кооперативи истеҳсолии тиҷоратии Хоҷа Тоҳир
در دهه همنام خویش پهلو به پهلو با سهامداران 76 عدد خواجگی دهقانی انفرادی و اولوی از جماعت دهات یختن از اولین ها شده دورنمای کشت ترماهی غلبانگی‌ها را به ثبوت رسانیده. فعلا به کارهای دیگری موسمی از قبیل به شکل درآوری نهالان باغ میوه دهنده، قوساب و یخاب و تازه آزاد نمودن گرد و اطراف شغل می‌ورزند. فعلا در کوپراتیو مذکور 676 گکتار میدان عمومی موجود بوده. تنها 260 گکتارش آبی محسوب یافته توسط 9 عدد چاه عمودی آبیاری کرده می‌شوند. در دهه 42 عدد چاه عمودی آبی پالیزی و نوشاکی عمل کرده. تنها سال روان با اقدام صاحبکاران و فایده صافی از فروش محصولات به دست آمده باز 8 عدد چاه آبده کافته و مورد استفاده قرار گرفته و بهترشوی سیستم آبیاری زمین‌ها و به کار انداختن مزرعه‌های از گردش کشاورزی برآمده مساعدت نمود. با استفاده از این دستاوردها در کوپراتیو استحصالی تجارتی خواجه طاهر میدان 150 گکتار توسط 5 تراکتور شدگار کشکننده کشت گندم و جو ترماهی داری کرده شد. کشاورزان عزم دارند که سال آینده میدان کشت کارتاشکا را وسیع نموده و 12 گکتار و حاصلناکی هر گکتار میدان را به 300 سنتنری رسانند. در انبار کوپراتیو 36 دانه کارتاشک خوش‌سفید تخمی موجود بوده. برای اجرای دورنمای انتخاب کرده بسنده است. همزمان در انبار خواجگی به قدر ضروری تخمی پیاز، معصر، گندم جو و دیگر زراعت‌های کشاونده ذخیره کرده شدند. مضبوط با بازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. در ناحیه عبدالرحمن جامی مثل دیگر منطقه‌های مملکت معرکه نهالشینانی آغاز گردیده است. موافق نقشه در حدود ناحیه 19,000 نهال آرایشی و سایه افکن شینانیده می شود. گزارش در این خصوص. متخصصان بخش حفظ محیط زیست همین شب و روز را در شیناندن نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن و میوه‌دهنده مفید ارزیابی می‌کنند. بخش حفظ محیط زیست ناحیه عبدالرحمن جامی علکه موسم سبزکاری را آغاز کرده در شاهروی اساسی درآمدگاه ناحیه حشر یکجویه نهالشینانی را راه‌اندازی نمودند. هدف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی این سرسبز کردن محیط زیست و حصه‌گذاری نمودن در فضای اکولوژی ارزیابی می‌شود. شماره زیادی کارمندان تشکیلات های گوناگون حتی جوانان و نورسان هم در این کار یکجایی آبادانی شرکت ورزیده سهم خویش را در سرسبز و خرم گردانیدن محیط اطراف ضرور می‌سازند. ما تصمیم گرفتیم که طبق دورنما در حدود ناحیه امسال زیاده از 19,000 بیخ نهال‌های سایه افکن همیشه سبز و آرایشی شینانیم و زیاده از 412,000 بیخ گلبوته‌های موسمی شینانیم. این حال ما امروز به معرکه نهالشینی آغاز رسمی بخشیدیم و خود همین روز در درآمدگاه ناحیه زیاده از 800 بیخ نهال‌های همیشه سبز شینانده شده ایستاده است. معرکه نهالشینانی واقعا هم به حشر عمومی تبدیل یافت چون اقدام سبزکاری در گرامی داشت سطحی بلند از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مساعدتی خوب می‌کند، ولی هدف تنها اجرای نقشه پیش بینی شده نهالشینانی باید نباشد. متخصصان ساحه حتما در این بعده از سبزیش یافتن نهال‌های همیشه سبز نظارت جدی برند. برای نگاهبینی نهال‌های شینانده شده جماعت‌های دهات ناحیه وابسته کرده شدند و در دوره تابستانی همین سال در وقت گرمی باد هوا با آب تامین کرده می شود از طرف جماعت‌های دهات ناحیه. همین گونه یک حشر آبادانی در کوچه آزادی شهرک عبدالرحمن جامی به راه مانده شد. در دوره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی راه محله مذکور در مسافه بیشتر از 3 کیلومتر سنگ فرش کرده می شود. راه کوچه و محله ها که اکنون نوسازی می شوند باعث خوشحالی و قناعتمندی ساکنان دهات گردیده است. به همین ترتیب در ناحیه عبدالرحمن جامی به موضع‌های نوآباد و نیاز به کارهای تعمیری داشته خیرخواهی کرده تا گرامی داشت از صحنه‌های بزرگ و تاریخی راه سطح محل و دهات را تعمیر و نوسازی می‌کنند. در انجام چنین تصمیم‌های سازندگی خرد و کلان کوچه آزادی سهمگذاری کردن نیت دارند که محل زیست خود را از روستاهای نمونوی ناحیه گردانند. ادامه اخبار. در جایهای جمعیتی از جمله مؤسسه‌های تعلیمی قاعده‌های بهداشتی باید به طور حتمی رعایت شود، زیرا با این راه میتوان از بیماری‌های سرایتی امین ماند. به اهمیت ظاهر نمودن در گیگین شخصی و جمعیتی و رعایت فاصله اجتماعی سبب پنهانشوی بیماری‌های سرایتی می‌گردد. گزارش همکاران ما.
барои пешгирии сирояти коронавирус COVID-19 дар пойтахти мамлакат чораҳои саривақтӣ, роҳандозӣ ва тадбирҳои пешгирикунанда пурзур карда шудаанд. Яке аз роҳҳои зуд паҳн гардидани бемориҳои сироятӣ ин риоя нагардидани оддитарин қоидаҳои беҳдоштӣ мебошад. Аз ин рӯ тарзи дуруст риоя намудани гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ бояд ҳатман тибқи талаботи муқарраргарда риоя гардад. Тадбирҳои пешгирикунанда аз сирояти коронавирус COVID-19 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе, аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти умумии рақами 1 ноҳияи Исмоили Сомонӣ чораҳои беҳдоштӣ ки ба масъалаи истифодаи ниқоб, маҳлулҳои антисептикӣ аҳамияти ҷиддӣ дода фосилаи иҷтимоиро риоя менамояд. ҳар пагоҳи рӯзӣ ҳангоме ки мо хонандагонро ба муассиса пешвоз мегирем, онҳо бо ҳароратсанҷ табашон санҷида мешавад ва инчунин бо ниқобҳо низ таъмин карда мешавад. баъд ба синфхона медаронанд. ҳар кадоми онҳо аз ниқобҳои тиббӣ ва маводҳои антисептикӣ истифода мебаранд. иҷрои қоидаҳои беҳдоштӣ дар шароити имрӯза бо мақсади пешгирии паҳншавии коронавируси нави COVID-19 амалӣ карда мешаванд. риояи қатъии қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, истифодаи ҳатмии ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ ва риояи фосилаи байни ҳамдигарӣ ҷиҳати пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла коронавирус ва пешгирии саривақтии мусоидат менамояд. шиору овезаҳои тарғибкунанда ки дар онҳо тарзи дуруст шустани дастон, риояи фосилаи иҷтимоӣ ва тибқи таъиноти тиббӣ истифода бурдани ниқоб ҷой дода шудааст дар даромадгоҳи синфхонаҳо ва роҳравҳои муассиса насб гардиданд. ҳамчунин дар доираи ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри Душанбе аз тарафи омӯзгорони ин муассисаи таълимӣ дар гирду атрофи бино ниҳолҳои ҳамешасабз шинонида шуд. аз рӯи иқдоми раиси шаҳрамон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, штавре ки гуфтанд ки мо шаҳрамонро бояд ба шаҳри сабз табдил диҳем, дар гирду атрофи муассиса мо дарахтҳои ҳамешасабз, ороишӣ, сояафкан ва гулу буттаҳо шинонда истодаем. роҳандозии чунин тадбирҳо дар муассисаҳои олӣ ва таълимии мамлакат саривақтӣ ба ҳисоб рафта, масъулонро зарур аст ки ба ин масъала диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. бинандаҳои гиромӣ, бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно хоҳем кард. саломат бошед.